Obilne padavine prethodnih dana izuzetno su prijale kukuruzu, ističu stručnjaci i dodaju da će ova godina, kada je reč o kukuruzu, prema prvim procenama možda biti i rekordna. Prethodno vreme, odnosno u toku vegetacije, što se tiče kukuruza, on je prolazio kroz različite momente. Imalo je nedostatka padavina, međutim možemo reći da smo jako zadovoljni sada kondicionalnim i uopšte stanjem kukuruza, što znači da se on sada nalazi u fazi od mlečne zrelosti do tehnološke zrelosti. To zavisi od grupe zrenja. Tako da padavine koje su bile su jako dobro došle ovim hibridima koji su sada, znači, u fazi mlečne zrelosti nalivanja zrna. Ranijim grupama zrenja, pošto su prošle kroz tu fazu, sada nema nekog bitnijeg uticaja, ali kasnije grupe zrenja koje kod nas su zasijane na većim površinama, ove padavine su jako dobro došle. Prema najavama meteorologa, kiša se očekuje i u narednom periodu, tako da će poljoprivredni proizvođači zadovoljno trljati ruke nakon žetve kukuruza. Buduće padavine koje priželjkujemo će također dobro doći, tako da možemo reći, ukoliko bude još padavina u nekom narednom periodu, očekujemo da naše pretpostavke o velikom prinosu, visokom prinosu budu ispunjene. Pod ovom žitaricom je u Mačvanskom okrugu 64.000 hektara i prema procenama očekuje se rod od 8 tona po hektaru.